Kua tūhono atu te uepu kai Patuahi ki te āwhina i te porotū a ngā māngai o te uepu taha moana o Tāmaki Makaurau. Koenei te rā tuawhā o tā rātou porotū, me te mea nei, kei tawhiti pea te mutunga. Kei a Irena Smith ngā whakamārama. Ko ngā hiahia mo o rātou wāhi mahi e whakakotahi ana I ngā uepu kaimahi e rua. That's the only way we're going to get things done in this country because they're trying to really screw us right through from when contracts started 20 odd years ago. So I hope they get what they want and we'll help them and we'll support them. Kua tai mai te uepu kai Patuahi o Tāmaki Makaurau me te mōhio ki ngā taumahatanga kua utaina ki runga I o rātou hoa o te taha moana. We put our lives on the line all the time and we expect more. We're away from our families and we expect more. Toru o rau te pikinga utu e hiahia ana e ngā kai Patuahi, kua whāmarama I nei rātou e whai ana I tā rātou e hiahia ana. Kei roto mātou I tēnei wā ko te ingoa Pākehā, ko te strategic strike. Ka haere mātou ki ngā oho tata, me ki ngā emergencies I tēnei wā ngeri kaore mātou I mahi ngā mahi pepa, e rā mahi tari. Koinei te rā whakamutunga e porotū ana te uepu taha moana, he whakapiki utu, he whai ngā mahi nō rātou I ngā wā omua, me ngā tika o ngā mema o te uepu ngā take matua. Ko tau ngā taumaha ki roto I rātou, pērā I a mātou I te rātonga Patuahi. Nō reira ko tērā te kaupapa nui, ki te tautoko e nei meme o te uniana nei. Mā te hīkoi tahi a ngā rōpū e rua, e tohu ana ki ngā uepu mahi katoa o te motu e noho taumahana I tēnei wā. Mā te kotahitanga e pakari ai te kōkiri whakamua. And at the end of it, you're the same way. When you're a union, you need to be strong. So that's why we're down here to support them, because we're hoping for their support when our time comes. Kia kaha office, kia kaha kia maia! Hei ao pōpō ka hoki atu ngā kaimahi taha moana ki te mahi, ko tō rātou rōpū whakawhiti kōrero ka hui tahi me te mana waka ki te whakatau I ngā take. Irena Smith, Te Karere.